Jesus. Hallelujah, Jesus. Yes, Lord. Hallelujah. Lasso le nei. Lasso na faia le tua tato te oli ma fiai. Tura ia tuai ma le ava ma le fa'alo al tele le nei chai au. Fai ai lo leo fa tauva e fai ma fo tamu moli ona i tato matua ia. Ka ia le au whainga luenga. Le atu. Le nei chai au. O te whātalo whātuai i le suafa manu malo Iesu Keriso. Suafa lava lea. Ue tua ai lo ainga. Tua ai lo maota. Ai su mai nei tai au. Le lo au le tau. Ai le tua ai lo fia mafuta mai le nei tai au. Tapo inga mal Sauniga lau whana. Whātalo whātuai pa ia lau whenga renga i suai. Sunga su te tai. Iskopa. Sunga i whaifi au mo whatua. Sunga i toi ina mo lato whatua. Aia sunga i tiakono ta mama tiakono tinao le kalesia mo lato ainga. Whātalo whātuai se Tama o se tina matua mo fai on tato mafuta nei tai au. Ia le li. Se yo lava i whanawiti male. Lau telo tato e kalesia nei tai au. Whatalofa atu ia te oe suafa manu malo Iesu Keriso nei tai au. Whapatoa se whatalofa na i o tato matua whalenganga. Asta le iuli mal fatua ia eloi. Tama le fale malitina o le ngaluenga. Whaftai le li lo tau tatalo. Si tia atu, si o tatou tamai. Ia lea ua vaila vasuru tino. Mau alonu malos. Whauau ai le ngaluenga lo whengai ai maia. Amele ave isipati le tua le nei tai mo i la ua. Hallelujah. Hallelujah. Whatarova tfoi, mai moa mai penga te whailangi. Ia tātou whai lotu whatasi mo tau le nei tai au. Nāl whai salamo, ta malo ta vita. Mai lea tuai. Ia e whaia se loto mama moa. Mai ia e whawhauina se loto mau i to tonu i atea. Aua e te la foina i o luma. Aua foi e te avese alo nganga mai atea. O le alanga le ale tamalo tavita. Iaso uma e mafutai malonari. Mai sila fia le tavita. Ile ato ale savalinga ile aso ma le aso. O le alana nei tai au lo suma nei tai au. Ia ave lo tangata i le li. Wa foi ni whawhitauri o nei vaiaso mani tūlanga tu i le li e manuia i me umane nei tai au. O nei tai au walaua tumane nganga le whaloalo. Whai on tatu tūlai mai. O le amataino le tatu Sauniga le nei tai au tapena ai. La tau o lo moli no mai fua. Lo whailoa ai suafa. O tātou alii o Iesu Keriso. Mana ia, si au au lunga, au moli mai, tanga vai. Nei tai au, ta pena ilo tangata le nei tai au. Suai lo maleo nganga whaalo alo i le nei tai au. Hallelujah.
Yes, Lord. King of kings, you alone are worthy. Oh, the earth and heaven sing praises to your name. Lamb of God, Hallelujah. Holy Yes, Lord. One, righteous and forgiving. Hallelujah, Jesus. Morning sun, rising sun, there is none like you. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Yes, Jesus. praise the Son, praise Yes. the Spirit, everyone. Praise the King of glory. Hallelujah, Jesus. Praise Him, all eternity. Hallelujah. Hallelujah. Tapena lo tangata le nei tayao. Au ni fafelo a ile nganga o le tua le nei tayao. Oio lo tatou tai tai. Oio lo tatou tupu le nei tayao. Au ni e te malau ia te ia. Alanga ia te ia le nei tayao. Fio mai. Hallelujah. Yes. Yes, Jesus. Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah. Say yes, why you don't know the Hallelujah. Yes. Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah. Say one more time. Hallelujah. Abba mai. Yes. Abba mai ore tuele leitaya. Yes, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Malawa ile tuele leitaya. Malawa tuele nganga ile tuele leitaya. Yo tamawa mato mai. Mato tabili matapua ya tuele leitaya. Alo malawa fio if I full tapua ingala ufana ule leitaya. Mato wala ya tuele fio mai ile leitaya. Chai chai mai ile leitaya ule tapua ingala ufana. Mataina we anga fai ile leitaya. Fio mai chai chai ile saukinga matapua ingala ufana. Ayo mama to malo falo ngia le taya ole de. Ayo mama to chupu le taya ole de. Ayo mama to faya ole le taya ole de. Alu mai alo wanga pa. Pau ila kale sia ile le taya. Pau yo tangata ile le taya. Pau ila fana ile le taya.
to tua. Afia mai ai ngā paia. Whātumu lau whānau le nei tai au. Yes, this. Apa mai au ngā paia le nei tai au. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Yes. Yes, Lord, yes, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah. Tu fata sila wao. Patpate fa felo ya tayo le tayo. Patpati mai alanga tu ai se alanga fia. Alanga fa ftai. Hallelujah. Yes. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Lord. Hallelujah. Ta pena lo loto fa ftai le tayo. Oni ai o fonga masia wao at tala lo loto ya tayo. Lo na lo fa le o sama ya tato. Wa fa tofu wa fa taele o Manuia o le tua. Wa savali Manuia. So le me taga ya Manuia. Ai sa. Olo ya lo tua o lo tonu ya te oi. O ya fa mai Manuia. Hallelujah. Ana tu ile lo fa. We think about this love. Hallelujah. Yes, Jesus. No na no fale mai le vavau e o la vai le vavau. O yo le tu ele le liu. O yo le tu ele suia la manatu. O ya la mana filifili a lo fa ya te oi. Hallelujah. Yo ele tu o lo matou papa. Yes, Jesus. Toi pese aí. Pese aí o pona pese. Vai levar mau e o fa mau. Oi ole tu ele liu. E tu mau lo lei. E tu mau lo fa maoni. E tu mau lo fa. E tu mau lo fa malolonga. E tu mau lo matautia. E tu mau ele tu e fa mau. Fai mai Paulo na te whanga lulu e mea uma o le leio e alolofa ia teia ia na fai mai Eremia na te silofia oe ale i whandau e mandawa lautina silofia e le atua oe Hallelujah le atua le maunga le atua le malu Bua pea Olo lele Lele Aleluia Uma Kalulu e me uma mau Aleluia Thank you Lord, thank you Jesus Sinafia Tau tia le nau le tua Mai ta vita pete sa mali le vando le ato le oti E le isa mea te fefe ai Awa le la au la toto e fa bafa na fana ya te Si le lau le ka le sia Si ai mau au Si ai lau loto fa fetai Aleluia lau
whawhetai. Sia e wao, si lo leo. Manuia o le leo whale tua. Hallelujah. Kaya tuna mana le toto wa tato wangalo. O tato sauroto. Kaya tuna mana o na whala malava. O malo loa i tato. Lona lofa lea o si saa mai. Lona lofa fafua roa. Lona lofa fai pea. Lona lofa muti vale. O ia lava o lea tua o lea lofa lava ia. Ele isa me batima i tato. Awawa ya mai a Yesu Keriso. O ia o lea toanga me uma. Vai manuia. O manuia. Fata ele wa fatofu o manuia o lea tua. Vai sabali wanga fa manuianga. Vai bawale ona manuia. Vai bawale malos. Fa manuia le tua la wato. Vai se ale fialanga le nganga fa tai. Mana tua le loto le pela to tasi. Ta to e foi fa tai ai. Ta to e foi boli lo na nganga. Awana le selo ale tua. Ta to tele bawa manuia. Fa tai atu la na upu. Ole foi ai fa poto fa tonu ai tato. Ina ia fa pena ona tato ona na bia tonu. Lenga tele ia tato loa. Le fina ngalo le tua malana walau. Le to finga. Aba sel fa loinga bele lei o ia ta pena bo tato. Fa tai ai lo loto fa tai. Thank you Jesus. Thank you Lord. Thank you Father. Fa tai atu lo na nganga paia. Ole nganga le upumoni ole nganga le ola. Ole nganga le sosoni. After you to the Fauga, after you to Yatea. Thank you, Lord. We thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. To see I know Leo. No Mama. Papa do my father. Pati fa fetai le lo e kale silo yo te oe. Pata yo le uma wina lo batau ola yo wa o tau batau. Fa fetai. Thank you Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Joy pati yo wa ole de chayao. Hallelujah. Yes Lord. Alanga yai. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. God is good. All the time. All the time. God is good. Hallelujah. Ola suya inga, wa so inga. Lema fai na suya le upore tu. Amen. Vai mai na te le tu la fwa ia te oe. Na te yai so semete. Ya wa foi ia. Fa fatia ta mai o ia savalinga. Se ore tua la vai. Hallelujah. Yes Lord. Toi patia yo au. Hallelujah. Ia fatalo fale no tua oi. Ia ta pena la io lo loto. Alanga fata silvi inga le chayao. Mai ta vita. Ole asolene. Amen. Ele toi maua le asolene. Ole asolene. Ia e oli. Mai fa fitai, mai vivi. Amen. Ave yai la pes e te no vivi mai a tau pe vivi mai le fai pese amen o e vivi le tua fa loa yai lo tangata o e malu le tua hallelujah yes Lord This is the day, this
is the day that the Lord has made, that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it, and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. This is the day. This is the day. This is the day that the Lord has made, that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it, and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. This is the day. This is the day. This is the day that the Lord has made, that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it, and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. Oh, that's the day. Oh, that's the day. Apaya eleli, apaya eleli. Tatote oli, tatote oli, mafia lia. Oh, that's the day. Apaya eleli. Tatote oli, mafia lia. Oh, that's the day. Oh, that's the day. Apaya eleli. Oh, that's the day. Oh, that's the day. Oh, that's the day. Apaya eleli. Apaya eleli. Tatote oli, mafia lia. Oh, that's the day. Apaya eleli. Tatote oli, mafia lia. Oh, that's the day. Oh, that's the day.
Fire oe, fire oe. Tau tau e lau lau fai wau malo mamalu. Oe le tua mai ma bau e ori wha bau. Oe le tua e le liliu. Oe le tua wha maoni. Hallelujah, hallelujah. Glorify your name. Sing him a new song. Come on, church. Abatu binga ile tua te tau ia te ia. Jehovah Jireh. You are Jehovah Nissi. Jehovah Shalom. You are the Prince of Peace. Your final maker. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Pai pesenga ia te ole langi vale la lola. O le tua mamanu, le tua matautia. Lord, Lord, sing him a new song. Come on, church. Vivi ia te nganga na langi. Siti ia na vira. Vivi ia te me la fale nganga paia. Rosia ia na mahadara mahade. He's holy. You are holy, God. Yes, Lord, yes, Jesus. Yes, sai le ale se vai pano ai so turi atu ai le atu mo se sa ai ai lo sing out a song, I sing out a love song to Jesus. Honor you, Father. In moments like this, I sing out a song. This is for you. I sing out a love song to Jesus. I lift up my hands. I lift up my hands to the Lord, singing, I love you, Lord. Singing, I
Hallelujah. Ia o Yehova e mamalu o lo mātou atua silsilias o whasifo atu lei whonga lau whanau o lau e kalesia o tangata o mātou taitai mau au au nā le tua mātou whaalo alo ia te oe Mato alaka ina lo vi inga le ne taia. O le whawhitai e le whaititia I o mato lotu. E vi ia oi mea uma wa e whaia mo I mato. O moni au a whionga. A au I mato ma oe. O le aea se si mea e whaasanga tau mai e mato. E lei whausi au penga ti apolo e manu malo. O olo iai o olo mātou tai tai au siri. O olo mātou leo leo mā moe lelei. O mātou tōtu tūli mai whātu ele na whāli I olo whātu no. Whawhitai ama vi ia o elo mātou atu o siri siri esi. Whawhitai lo pa I ama lo mamalu. O nā oe te tauna tui nā tui e le vi inga mai o mātou lotu. O e whai mai la ua whionga o mea uma e whai mana mai alalanga mai vi ia te oe. Tau tau fwoi alau lau whai wa uma ma sose ngangana ma sose lanu. O mātou tino I mātou o malu malu o lo wangangu pa ia. O mātou o whoi nā tui e pēna whai mai a ua whionga. Mātou alo lo whatu ia te oe manamanatu atoa, ma le loto atoa. O whoina atoa mātou tino e whai matau langa o vi inga ia te oe. Sili le nei tai ao mātou loto whamaula lalo I lagu whiu. Whamangalo le whale tonu le savalinga la we kālesia. Whamangalo lo mātou whatamala ma lo mātou whapalpala. Atu la I Yesu ke visolo te tonu ia I mātou o I o le whamo e moe o le manuia. Ave I mātou I le isi mamalu e peona e wholofolo ia I mātou. Au mai le isi whaunga e sili atu I le whaunga o le asole nei. Ia mātou sa ili mea o I le langi. O mātou wawai atu whalea nganga ia te oe. O e manuia ia mātou tau mawhaimau. Sala te foi o mātou loto le nei tai au le tuo. E le po se li ilo I lau silwhanga. Te le mea mātou te mana na o iai. Te māo mātou tu nā tu whapito o sio mātou te tai. O mātou walau atu ia te oe o le atu o whai maweka. Mātou te langona lo malu mātou te langona oe o le atu e suru whai atu iai lau e kālesia. Mātou tau tino le mana o whalawalawa le tua e ala ia Yesu Keriso. E ia lau whamarolonga I sio mātou tama. O e hose mara oga whapitoa I o mātou lotoa o mātou ia inu molo no whali I le tai au. O e o le atu e te whaatoa. O e o le atu e te toi whoai. O e o le tu e te whaalava. O mātou wala au le mana o lau wanga paia e masela upu. E whailoa I mātou e o lava I gauga ana o iwi o le loto, le agaga. E o e le mana matau tia o lau awhionga. O mātou wala au le mana o le suafa o Yesu Keriso. E whamalolo I sio mātou tuma. Le gata leo le lo le kalesia o mato ia yo lupa le tai au. Lo faunga le mo ga pai e ga sia ia mo si ti o vega. Au le lo fina ga lo ina ia manui o le tangata e foi au au na. O le tangata e o foi na tu no soifu o fa tau langa ia te oi. Pa yande pa ifo pa mai o ia ga pai. E wha mālolo mai wha manuia ia I mātou o mātou tes.
Ia vi ia lo suafa taba. O le alefa ma le omeka. O le amatanga ma le gataanga o me uma. Le tua fofo o le tua whaiva venga. O e lava te tau o na tu iatu ia ile vi inga o le mana o le malosi o le tabawa inga o mātou maua. Le poto o le mawhai. O a lava mea uma o mātou au sia e leo i mātou na mafuai. O e whai pai lau upu e leo le fita fita e leo le malosi. O nao lo wanganga pa ia o le na fisoso ani ai mātou ma whapupula o mātou matai me te tele wa e whaia. E ma se mea lo loto lo wanganga pa ia wa e ave ia i mātou. O mātou wawai hatu i le manuia o lo i lo a au. Te putele leo lo mātou whātua ma lo mātou talitonu. Wa nao oe lava le atua moni e tuatas. Nala leo lo mātou tuli mararanga nei tai au. Whātasi ma mea o lai whā. Mano angelu le lau. To ine lus fun man whā lo lafo la tō pale maranga ina lo vi inga e pa ia. Pa ia e pa ia o i o. Whātasi ma loto lau e kalesia i mangene nei nei tai au. So se whatawhai tau langa lo alanga i nei lo manu malo. Mātou tu ina atu i ate oe. Le ta mai mā moea le tua na fusia. Ua na oe te tau i ai le vi inga. Ua na oe te tau i ai le whamanu ma le whanetanga. Ia pale oe le vi inga la ei oe le vi inga. O le mata gofia o le mamalu e fio ai oe lo mātou tua sisi esi. Awa oe lava o le tua e matau tia. E ao na vi ia i au ngā tupulanga mau ngā tupulanga. E le whaoa e se tangata o lo babalu. E le tu ina atu fo ilo vi inga i se tupua ua tā. Mātou whape atu malita ele o mātou loto le ne taia. A fio ia oe le atua i lo no whari. Ma ia tu mau watu ia te oe le vi inga. You are holy forever. Hallelujah. Yes, Jesus. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all. Your name
Saudia Salomon Mamalo le tua. Ato vai a te oile le tuas. Mamalo lo fio vai for flying na o mai le lo rani. Ato te tua lo mato o tua ia for flanga. Awai le se. Ola o fio. Le sangate talbenoi. O se atale tangata sui lo filangalo. E fai la lo mato le sas. No mamalo le ia fabea. Ai lo matoria le ngata so ngata te ton mama ya tu le toe ai suri ai te inga lo matoria o fenga malo ai no lo matoria na ia fasa sa ton lo to ya toe a mato baba ya tu lo to ya fio mai mato talo lo matoria yo tu lo Israel lo matoria fa tu mai nai te tia ma eso la o ye le pule man lo so brava e te la toi spirit Suffer finger taulanga le taiao ele ngata ina imfai ona e falong longo le upo le tua mana ya upu na tomu ele nei taiao le aso le nei na fai Europa tato te ori mafifi yai le aso foi nei su yelo va ele tulanga tau tamau ai ngai lo tangata pe afa pe tel ton le aso le nei na fai yo vai su yai me umala pe afa pe le fe omi ya itato ya e ala fo tau fa so ma tu langa o le la vol se le fa mai la tala le a luka le mta o le e ono fa ko so su mal vale fa mai yo tu fo ya tu fo ina mai le ya te o to e fo mai la tu lo to la ye pul fo le lomi tu luina tu mo solo tu wa fo to te fo na tu e to e fo ina mai ya te o to o le le wala lo te mana o ya foi e fai lo to langa le tau o lo to ti nonga le e ala lo te tonu le upo le tu le we fa lo le tau o le mele la ta to foi tau fatas fa tau fatas ta to foi pese le te tele fatas mai fa mai lo alu pe fa per tani le ta to uma ele ta se la ai e tau tino mai langa o le mete tau talai o le mele le te tonu ya ele na so foi o le awala na mai ele tua fa mai o to foi yat to foi na mai le yat to le la to tino no le la fe le tau ta to fai tau fa si uma la ve lunga le tele o tu sa le te fai ya te o ya amen
ia tātou walu whaatasi lewa wawa ia tulunga I a whapeotania. Give, and it shall be given to you. Good measure, pressed down, shaking together, running over will put into your bosom. For with the same measure that you use, it will be measured back to you. Amen. Amen. Ia iloa la, o lau tau tinonga la, la whataita e me tau tinonga la le whapea le la whai umai tātou, whataita e me pēla ngale whapea tānia whai upu le, langa o le whai upu le, o le upu le o le upu Yesu. E lau se upu a Luka, o le upu le a Yesu le o lana saunonga lea. Lono inga e whamaoni ala le tue lana saunonga. E whataita e mai la, I la utala leo, la tātou tinonga la, o le tātou confession le. E whapea la, a mata whapea, mulimuli mai a tia. I believe. Se leo tele, amen. Avo o lo nguto te tai John wai. E tau tino mai ele mele hilo lato. A whapea la, e whapea mai lauta. I believe. O lo no winga, e te leo tai John la. Amen. Amen. Yeah. It's a confession. Amen. I believe. What I say. And I say. What I believe. Because I'm going to give. According to the word of Jesus. I'm going to have a good measure. Because it's going to measure back. To me. Amen. O tangata la le o taf. E manuia I lauto tinonga. Langa le upo Yesu. Amen. Avisa pati lauto tinonga le tai hao. Amen. O Yesu yela wala lauto langa tau tamao ainga. Amen. Sauni la ia langa lauto lauto tinonga. I believe what I say and I say what I believe. Amen. Ia ilola, o lau tau tinonga lea. Pe o lea lewa vai atu tūlanga lau seleni, mal mumu mai mal whaalea se seleni lau akau. Tau tinoa, I believe what I say and I say what I believe. Amen. Because o le mesha le I, e lua me I, o le give mal mesha. O le ki wala oe, e fua I le mesha le ke kangoi ki. Pe e tari tono lo roto. Amen. Amen. E se le sao mea le atu. Amen. Tu fantasi o auto e se patemi ele tu le taya ya sauni lau ya awal be se suina ya hoina ta langa le taya ma loto ya tino le tai alo mātou utua. Awa le upo luka. O usafa pera na tule mai lo fonga. Ia mātou fo iatu. Tu e fo ina mai le mea i mātou. E
fo mai e la tau ma tau ia pulu le fu le le. E le lomi maluluina e tumo masolo i tua. A wa fu ma tau te toi fu inatu. E toi fu ina mai e ma tau. O upu yelo ma tau tua. Ma tau te tonwai. A wa upu ma tau te tau talai. E tali tonwai o ma tau lotu. Fai ala vela ufio. Anga le fo ia lau fa nau le nei tai au. Ngā luenga. Wa lavalo ma tau li ima pisilisi. Ile ngata wawina au la tolo mai sa tonu te ngata pela we kalesia fa manuia me pa ye o la tolo manuia le fafo manuia le fa manuia me oma ona la wafia na o yesu ala fatasi fa na wale tu amen ya sauni mo fa mantunga le nei taya Tātou talo. Le tua lo mātu te mā. Na kona lava le mamalu le le tai au. Tā penga la whanau le le Sauniga tā ua o le tino ma le teta pa ia o le wala pele o skriso. Na e fua ai mo mātu talia ai man whatai. A mātu te walau lau fio tā penga i mātou. Walau lau fio le tua whamagalu i mātou. Mātu talia man whatai. Whamaluia la inga te tae la tō ngā lue, malufi ni whina, wawa lava matoe. Ono rora safa mātou wale mātou wala awa tēnei. Amen. Au ngā lue atu le inga te tae, a magola whamatua tāwhi mai lea, tātou talia whatasi. Jesus.
o te fia whamara si le tai au, ma si se upo le whio le tua, ma o mele le luka e wanu. Whai pue whasfu tonu, te whangata whasfu me wanu. O le whautala whape o le whawhile puntoto. Tala le whawhile puntoto. Wai mele tala se fulu rua tau sanga talu na mai whawhile lea. Anu e wani fo mai. O ma whai tupu e whawhile, me o ma. E le ai ama si suiga. Le ai ma se malolo, le ai. A whai mai, la ia whanongo le tala ia Yesu. La ia la, na fia alu lama e fia pa ia Yesu. Wani whai upu e. Whasfu ma whana ia whai mai. Na tā ua, mai. Na latu whawhile muli muli ia Yesu. Na latu a pa i le pito. Pito ofu a Yesu la manu. Ana mena ma leia ina. Whai atu Yesu, ona whetalai. Ona whetalai atu lea o Yesu. O pai mai. Mai ona whetalai ane lea o Yesu. Wai ea ana i pai mai a tia. A whawhiti. Ramai tele tata whawhiti. Whawhiti tali pe tele o tele iloa. O tele iloa. Tele kakaia o mia mai kakaia. Boku raka. A koe whesili a Yesu. Ma ea koe whesili a Yesu. Whasfulo. Mai nga iai kakang pa ia keia. Mai nga iai kakang pa. A whamena tala. Tala nga Yesu. Wau au loa. Waru atu le mana na eta. Whai upu na whasfu malimaro ta ua na whamena. Whai atu le Yesu. O le ese manga i kia. O le wako le manga na. O le manga ngā. O lo i elfa marano. O le sa pa i elfa fingi. Mai la. O le iloa. Mai ka kari loa elfa fingi. La kua elfa fingi ko kuli ma wha mau ralo i a Yesu. Keke whai. Wau. Pa i ko. A whamel tala Yesu i le whai upu whasfunga na. O na whetalai atua i leo o ia i a teia. Lo u wafa whinei. Ina o mwhana te tele a te oi, ma e ola i lau whatu tua. Ina anu ia oi, manuia e sen mana i ole me ai. Ina wā loa e Yesu, ma pai whawhiri lea, ma i anu whawhiri lea whamanuia e Yesu. Lo wā whawhiri ma vetai wa e whatu tua. Whapena fo i tātou umana ni tai au. Kei loa iei mai o ame uma, whaftia uli o ame uma, nau Yesu tātou te orai. Tala loa na upo le tua o nau Yesu tātou te orai. Māga ia whai mai anu. Anu ia oe man ia. Kia ola kwana. E oia kaku uma. E kia waia. I ngā wai kau le tino mana tata pa ia Yesu Kristo. Pai sako ki ngoka. Yesu au nei. O kalia le tino mana tata pa ia. Lam sa au le talia le tino mana tata o Yesu Kristo. A wā mātou ta noa, lo iai le whamano longa ia te. Ia te oi. Ia tātou te whawhitai laka le nei mea ngā lofo o Yesu Kristo. Tala loa le whawhile puna toto, le while se fulu rua tau sanga tau wawe le mawhitianga. Mai. Le ai ma sa wafu mai. Se fulu rua tau sanga. Tele tupunanu. Ai whawhitai lona ia whatutua mata di tonu. Ia Yesu Kristo. Lau Yesu e orai. Whapena ua tātou. Leo e tango le tila ma tātou pa ia Yesu. Tātou lo whatutua. E iei le whamalolo. O nā whase mala aua alo e sauma o le tātou lei. Nā le tila o Yesu Kristo. Lea e te talia mana ngā whaftai. Mala ia le. Tā pinga li tai hau. Nātu wa ai. An tango le Yesu la aveto. Whawhitai. Tofi. Ai lea wawatu i atu i lātou. O lo tino le. E tu lātu i atu atu. O ma o na tango le o ia leipu. Whawhitai. O la watu ai lea i atu i lātou. Whetalai atu.
o te whapeatu. Nā inuia o tōu umaiai, o wā o lo totole nei, o totole whenga fau. O whamari ina mo tangata to tele, ina ia māngalo ai o sala. Tātu talia mana ngā whaftai. E au nei matinoa, ia vea oe pe o whawhile lea puna toto. I ele whamalo longo e toi. Nā whase mana ogo e toi. O tali le tua mitai. Nā mea siku iso tātu te olai. Talo iai, tau te lupu e tua. Whaftai le tua. We thank you for the blood of Jesus. We thank you for the blood of Jesus. We thank you for the blood of Jesus. It washes white as snow. We thank you for the blood of Jesus. We thank you for the blood of Jesus. We thank you for the blood of Jesus. It washes white as snow. We thank you for the blood. Thank you for the blood of Jesus. We thank you for the blood of Jesus. We thank you for the blood of Jesus. It washes white. There is power in the blood of Jesus. There's power in the blood of Jesus. There's power in the blood of Jesus. There's power in the blood of Jesus. It washes white as Deliverance in the name of Jesus. deliverance in the blood of Jesus. Deliverance in the blood of Jesus. Deliverance in the blood of Jesus. It washes There's healing in the name of Jesus. Financially, physically, mentally, we're being healed by the blood of Jesus. Oh, hallelujah. 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 There's healing in the blood of Jesus. It washes white as Fatasile wao. Ave se upati favitai. Le toto le fengainga. Le toto le fama maina fatai le ina fama ngaloina. Fatuina mai le tumau. Ono le mano le toto ke miso. Ele me fai e feito se ole ona manu malo. Awa fo ia le manu malo ma le pule le kalesia. Ono le toto le ke miso. Sa oni mo le upo le atu le nei taiao. Oni e vese oe. Fetalainga lo wali e ala lana upu fola fola. E lo lana upu. Le sulu lea yo tatou ai. Manum lama yo tatou wala tatou te loa i le atua. I mea lo nofo pongi sa ma le mala malamai. O lana upu o le sa mala. Whamai e nuti ai i le loto whainga tāu tātou. Le mafau maso salo ma le telton. E nuti ni e ale le upo le tua. Whamai o le upo le tua. O le mele sua malie lea. E sua malie ai tātou le upo le tua. Na ia ele na nea ma le mana ma le whawhiteia ia teia. O ne moni ma whamaoni lana fionga.
sunga ia polione. Uanaunaua matoloto, ile upuoleola. Na whapea ona molimori atua ile upole atua le nei tai au. Betalai mai le alie, ia matola bona. Hallelujah. O te alupea, e finagalo ai. Si ewa ao mafawoi O te atea. maria le alie, Patapena lo loto. betalai mai. Fatwa lo ruina le nei tuaso. E tu mai le le wo fatoto se le nganga i le tua. Sei palongo, longo la pana. Hallelujah. Ile upuole ola, le upuole sa olotonga. O aise ua mapatia, ua nao e te silapia. O le tangata poto, le palongo matalia. Betalai mai le alie, sei palongo longo lampanau. Ile upu o leona, le upu o le saolotonga. O aise ua mapatia, ua nao e te silapia. O le tangata poto, le paalongo matalia. Tausu tasi ati ai. Betalai mai le alie, sei palongo longo lampanau. Ile upu o leona, le upu o le saolotonga. O aise ua mapatia, ua nao e te silapia. O le tangata poto, le paalongo matalia. O le tangata poto, le paalongo matalia. Hallelujah, Lord. Mau mātou whuina atu, mātou tangata le nei tai au I lau whio. Se o mātou whalongo le potu. Se o mātou whasoa whoina I au ngā, soifuanga ma le ola. Lui tau leo langa ne o mātou whasa ngai pēr. I taimi uma le mātou sāwalinga. Mā whola oe le nei tai au le sosoanya le nganga lau whio. A vea au se alawa au lau whi au le nei tai au ma le usa fo I a pēn lo mātou tamau. Mā ngā lua lo mātou tamau. E le whaunga mamana lau o whio. Whanga ngaina o mātou tangata. Ina ia vi ia ai lau o whio si ti ai se a venga le nei tai au. Whasau loto ai se loto le nei tai au. Mo e mātou le ola. Fia mo oelo mātou tama. E au na ma ngā lulu e whatau nui nai lo mātou wale awini. Ono e lava Yesu o mātou ole ma walau atuai. Ala langar whanau ole atua. Amen. Ia whatalo whale se o talane. Whai e, ua malulu ale tae au. Amen. So gold this morning. Ia, tai le atua se avanoa. Tula e atua I le nei tae au e whasoa le fionga le atua. Thank God for the opportunity to share the word of God this morning. Tai matua le whale, ia wa fo I le talo fo I, ia mese fo I le tuina mai le avanoa titula iai. Acknowledge and thank our spiritual parents for the opportunity to preach the word of God this morning. Ia o te whaftai fo le tātou peo warriors me te sesa, o e loo no manu fo ia wa se whaunga mamana le atulunga lau whainga luenga, ia me se lau ngā lua le tātou ngā luenga nei. Also acknowledge the prayer groups, intercessors, prayer warriors, in the morning, whoever they pray,
for the servants of God, for the anointing as we preach the word. Ia te whaftai fo I lau te talo se tato e kalesia, ia vi ia le tua. We also thanks for the prayers for our church. Praise God. Amene, ia ona o le taimi, ia o hauna tosu 5 minute, te ngalue ai, ia tau whatai tai e toa e tuli tato taimi, ia mo for the fast fulu, ia vi ia le tua. I normally preach for 1 hour, but give me 25 minutes or more. Ia vi ia le tua. Ole, nei tausanga o se tausanga o whaamonianga ia le upu ma le awhionga le tua. We witness this year is the blessings as we hear from the word of God. No ta inga fo leo tato matua, tato ola so ifu leo langa. E tatau ai I leo langa whakeusiano. And this is the desire from our spiritual parents, so we can engage with the blessings of God in everyday life. Sa moa fo I fontanga sa ye sa tato mata I fo mato mai moa ai le whaunga mana le tua. We witnessed the anointing of God in Samoa during the conference through all the leaders and our spiritual parents as they preach the word of God. Sa launga fo isi o tato tamai whamonianga tele. Moa tangata whatutua I le tua, tatonu I le tua. Spiritual father was speaking about all the blessings that a faithful believers can receive from the Lord. Ai sao la apostolo me la apostolo. Tele nei whamonianga. Ai tasi ale me tauna whai. And the apostle says there are so many blessings, but there's only one thing that you have to do. E mo mielo tato salamo. Amen. That we have to repent. Leita e au. Leita e au te fia talanoa te oe la fionga le tua ala le Isaia. Lon tau po lusu maliva. Fai po sumal tot. I want to share the word of God to you from the Isaiah 29, Verse 13. verse 13. Amen. Ia o iolo fa au tu waise talanoa ia te ole nei tae au. Ia o ngā fo I lo soifuanga ma leo langa o e iai nei mai tau o le malulu. Ia ma nei vai tau o soifuanga o lo tatu iai. The message for you is mainly come from the Isaiah 29:13 to encourage you this morning. Fe mai ua la tau vivi mai e te au I o la tau la ngutu. A ua la tau wha mamauina o la tau loto ia te au. Therefore the Lord said, inasmuch as these people draw near with their mouths and honor me with their lips, but have removed their hearts far from me, and their fear toward me is taught by the commandment of men. Ia o lau tuina te whaimanisio text ina ia whapenao tātou ngā lua nei tae au. E whesolom tāu poe whāwhai po tausfulu ma tausu malua. Au a fōi tau te whāti ngā lia ngā pa ia o le atua. Ia te amo tau le loto ti ngā uma. Ma le lotoa, ma le ita, ma le leo tele, ma le upwhaleanga. A toa ma le loto leanga o ma lava. A ia o tau whianga le iai. Ia whewhaamanga loa ia o tau. Ia whapeo on whamangaloina o tau e le atua ia keriso. Let all bitterness, wrath, anger, clamor, and evil speaking be put away from you with all malice, and be kind to one another, tender-hearted, forgiving one another, even as God in Christ forgave you. Mo le pe te ulom tau pe tolu fai pe suma 5. A ia whapeina keriso le ali I o tau loto. But sanctify the Lord God in your hearts, and always be ready to give a defense to everyone who asks you a reason for the hope that is in you, with meekness and fear. Ia e whau aula stala noa le nei tae au, mo oe mau le fo o whafonga mai lunga o penga te whailangi. Po o la ngutu ea, po le loto lo e au auna I le atua. The theme for us this morning, are we serving the Lord through our lips or from our hearts? Po o la ngutu ea, po le loto. Is it from our lips or from our hearts to serve the Lord? E whaingofia no whapea atu, o te alofa I le atua. I can easily say, I love God. O te taritonu ia Yesu, I believe in Jesus. o a o le kerisiano ma o ioi, I am a real Christian, o a o le au auna le atua. and I am a servant of God. E whaino te talo milava, I can also pray for a long time. e whaino o pese ma o tā. I can sing and play a drama or a piano. O whaino ngā lua to matanga luenga, I ale kalesia. can also work in any ministry in the church. Whaino tautala ngana ese ese,
I can also speak in other language. Whai no whaia uma mea le kalesia. I can do all things for the church. Pa ale fisili. But the question is, Po o tutusa ea mea lo loto lo e tautala mea au na ile atua. Mai au lau ngutu, ma tūlanga moni o tutono lo loto. are the things that I'm speaking about are from my lips or from my heart? Wa e mawhai ana e pese mai ngā lue. Because you can always sing and work for the Lord, Pa e ele loto ti ngā ia te oe. but you always have that hurtful heart. Ia ele loto ita ia te oe. Sometimes you have that anger, Ele loto le wha maangalo ia te oe. unforgiveness. Amene. Ele loto le usista ia te oe. Sometimes you have that disobedience in your heart. Pe mai mo mua Samuelu lam tā pue sulma leono whai pue fitu. 1 Samuel 16 verse 17. Yeah, Samuel 16 verse 7. Ele wa ai o vai peon wa ai o tangata. Ai e wa ai tangata I tutonu. Awa e wa ai tangata I le tino mai. Ai wa ai o vai le loto tangata. But the Lord said to Samuel, do not look at his appearance or at his physical stature, because I have refused him. For the Lord does not see as a man sees, for a man looking at the outward appearance, but the Lord looks at the heart. E wa ai a tangata lo au lelei mau ofu nei ofu mai lo au lelei ai. Amen. Most of the time, people look at your physical appearance. Ai lo lue at fo I mai pelo et luma I kwa sekia. Even Amen. if you worship and lead from here by the way you react, Ai sila le atua I lo loto. but God actually see at your heart. Po e wha maluina e yo lo ngutu le atua. Are you just praising God from just your lips? Po mamao halo loto ma isi mea. Or is it far from any other things? It happened. E tupu le mea na. It happened. Le Amen. tupu. Me mo mua. The first thing you have to have, A mata me uma mai lo loto. everything starts from our heart. Petalai Yesu tu se mata yo mai. Awa o le tele o me tonu I lo loto. E tau tala me e lo ngutu. Your mouth speaks from many things inside your heart. O pue sa mai lo tato ngute fali e tu langa o tonu o tato loto. The words that you speak reflect what is inside your heart. Afa pe tumule puvai ai lulu. If the cup is filled and you try to shake it, O le alme masa mai ai. what is coming out? Ele masa mai Coca-Cola. It won't come out as a E Coca-Cola. masa mai le vai. It will come out as water. E fa pena fo tangata pe atumu loto ita. So as the people, if you are full of anger, E tumu loto tinga. full of pain and hurt, Po ye fo se inga. and there's a difference within O mea lai tumu le loto. what is full inside your heart. Na na tupu al veve se inga. When divisions happen, O mai lo I fa fokama. those things will Mea no come fe out. ku ye ke oi ma oi ma oi. Amen. And then you Mea point no your fe ku finger. ya ma ma. Yeah, Amen. it is what you did, and so and so. Au tangata ua whapaina whamamaina e ale toto tamai mamoe. But the believer that who's sanctified by the blood of the Lamb, A tumu le loto I le alofa. when you fill your heart with love, E sa wai upu alofa. the word comes out is love. A tumu lo loto I le loto whamangalo. When your heart is filled with forgiveness, E te tala noa mai a mai le file mu. you can, when you speak, you have that peace. A tumu lo loto ita. When you're full of anger, E sa ina upu whati ngā. then you'll start hurting people from the words you E spoke. tua lalo I tangata. And then you speak undermining people. A sa foi lo loto e tumu loto vale. When you have that jealousy in your heart, Ia e whātauwa ai nei lava oe. Amen. You will Amen. and they will look down on others. Amen. Melene fe mai el tu sel fata o tolom tau pue whawhai pue lusi maltolu. That's why Proverbs 4 verse 13 says, Ia sili o na leo lo ina lo loto I se si a mea. you have to guard your heart in any other thing, Awa e tupu mai ele a meo. because that is where your behaviors start from. Leo o tātou loto. Amen. You have to keep your heart and guard your heart. Te apeleo ka kanga yo kalange whai. Leo lo loko o nge mai ngi me leanga. Say to Amen. that person, guard your heart all times. Awa nge whai ai. Leo ka ko loko. We have to guard our hearts all times. Amen. Awa nge wha kupuinga. Awa nge wha tupuina.
Se fale o le loto ita I tutonu o lo loto. Don't ever establish any anger manner within your heart. Awa nei fa tupuina tina e tupu se a o ona I tutonu o lo loto. Don't let your heart be toxin with any other bad things in your life. Awa o me tutonu o tatou loto. Because whatever comes out of our heart, E sau uma I fafo e tupu mai e mea uma pe a kupu ai e loa I lawa mio malawa mio ngai fai. it will Amen. reflect your actual life and your behavior and how you conduct your life. Amen. Kai pei o le la au. Exactly like a tree. A tupu mai la au e mamai fua. When the tree grew up from a little fruit, E ke rako kipi mea ngai e mai fua. E le whaonganga. you can remove the bad The rotten, fruit. ia laku kipi whaleanga ia o ngā ala ia lea. E koe kupu mai fo ia. Koe sa fua leanga. You can cut it away and remove it, but you can still see the bad fruits come out. Se ilona la e se ilunga lea lea. Unless you totally remove the roots, O ngā pele le ia la ia leo le kama. Amen. then that attitude will totally die from it. Amen. E whapea o marka ngaka e ka ofi upuleanga I longa loko. That is exactly looks like the person that hold up anger and crutches in the heart. Me lea e kalangoa ku ngisi o uso, ngisi o kufa whinge. That's why I have to remind you, sisters and brothers, E sawa meanga o me leanga iskeim. sometimes what is coming out of your mouth is so hurtful E ke and whalongo bad. kua lai whaleanga mai lisi o uso. You can hear that you are going against your brother or your sister. Your sister. Amen. E ke whalongo kua lai kua lalo mai se sipo se mea wa lewa. So le kalango me le man kua. Even Amen. that person trying to advise you to take away those things, but you still talk about it. Me le lefe mai ka vika salamo liu sumatasi. Whai upo sfulu. That's why David said to us from Psalm 21, verse 20, Au mai se loto mama, ma se loto fou ia te au taia uma. Amen. create in me a clean heart every morning and every day of my life. Amen. Awa le mea muamuana e a mata mai le loto so se mea lava. Everything starts from our hearts. Ele lei ei mea, It will become good ele angai foi mea. and will Amen. also make it bad. Amen. Fai se loto fou ma se loto mama I to tonu ia te oe le nei tai au. Create a pure and a clean heart within you this morning. Lua, au ori whati ngā ele ngāmpa ia. Don't ever grieve the Holy Spirit. Le feso whalam tau po e tosulu ma le na tolua. Au fau to te whati ngā ele ngāmpa ia o le atua. Ia te amo tau le loto ti ngā uma. Ma le lotoa, ma le loto ita. Ia whauawai. And do not grieve the Holy Spirit, by whom you were sealed for the day of redemption. Let all bitterness, wrath, anger, clamor, and evil speaking be put away from you with all malice. Amen. O mea lo fai mai la fionga pa ia tato te whati ngā le ngā pa ia o le atua. Mai o le loto ti ngā, o le loto ita, o le leo tele. Hurtful hearts, speaking loud, Upu whaleanga, making bad words, o loto leanga, evil heart, ma le le loto whamangalo. and unforgiveness. Amen. So mea e mā māia tātou. Tati e isi mau mea whielea ngang pa ia. Sometimes we take it lightly, those stuff, but it will does grieve the Holy Spirit. O mea la kike ua koe o mea ia le kupu ia kā kou. Amen. But they are actually happen in our life, Iaso fai so o mataimi uma. in our everyday life. Amen. Whapena fo no na ise loto ita ia te au isisi o taimi. Amen. Sometimes I have that anger in my heart. Pa na ile loto whamangalo mai le tua loto whamangalo. Te lalau taimi, te le whitala no ai. Amen. Sometimes I have to let it go and forgive. Amen. Leanga e wanse ke mention ai, ia o ngā lai ku mai e, o lai mau ku wale whale le tono lo loto. Because the moment you talk about it, that means you still hold on those stuff. O le ia e lea ale le tuputupu tonu ia te oe. That root is still growing inside you. Nani upu e whati ngā mua ia te au isi o taimi, pa aua te amana ia. Amen. Sometimes it's hurt you, but you have to forgive it and let it go.
Amene. Abe tātou tāwhi mau le ita ma le loto le whamangalo. Ia ona fia leo langa ma se ufuanga fia o tangata. If we still hold on with anger and unforgiveness, Amen. will does affect your spiritual life. Wherever I fall in ngaka le loko whamangal. Wherever Have you I ever look at the person that unforgive, always live in that life? so le vave e makua ka ngaka. It makes you growing old. Amen. Le kio foi na fionga le tu mai pala yu ka ko ivi. That's why the word of God reminds us what does affect your bones. E aki al kama ia uma oi. Amen. Those little things will bite your bones until you grow old. Mea whainga le mafuenga ia whainga ke lo keimio le se loko le whamangalo. That's why you hurt most of the time, because you're still living unforgiveness life. Mai a topol a kopolom tau pe tolfa e pus fulu. Alu atu le ava pete vivi atu le ngute tasi mai e whaia tala o listanga te ile ngute tasi. It doesn't make sense. Amen. It is not right to praise and worship God from the same mouth, and the same mouth we're trying to hurt other people and gossip about those people. Koe whaile ka kai o ka langi. Whaile ka ka leiva. It didn't make sense me. Amen. Tell that person, elefe saui. Ola sa e sa o pese wia ola so fu es fu lau pie whaia. Amen. You worship on Sunday, and on Monday you do some other stuff that's very evil. O le si mea leo le meo le loko le leo kele. O ke whai kawa kua boi meo le leo kele. Have you been in a place e afo mea ka heo ala fia fila e? E vai se kaka whapenga e me arkai au e pō alai e. E mo ka ko sa mo ke mo sa mo. Okay, mea lo kua e uma le aso le ka va. E whapenga foi la ingisi o ka ko inge. Some of the mothers, they used to, our mothers are very good. Ia le whapenga ki ngā wako le o go. Amen. E lo vea ko ka ko. Pa o me sa ka ola mai sa mo ya so la That's the life we live when we're in Samoa. ka le ongo pese le loko lo makua Early in the morning, the mothers always sang a song for the church. umma kwa ka ya ola bla 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 umma le so la okay mai After the loco, then he start right Yeah. from there. ko sa vole la fia umma loko ya mo moi ya ke mira la pe mo li po ka le ongo ngal fiku ke mo ngoko la e ngi mo li la vai ke mi ko la mai That's their life during those days. Amen. Ai fa taila to tau sanga e ui ya lo fai un tato pene ni tai au. Amen. Thank God, even they were okay so much, but they pray for us. That's why we are here today. Le ai foi ngai kal sanga ngai lo ma kule lo po fe mo ka ko ya Yeah, their prayers keep us alive and keep us going for God. lo winga la le ke le lo makua le amen. That was the good leokele, Le ke le o ka ko ska ya to open our ears so we can hear and obey the word of God. le ke le la le plau vale me ka po le plau vale. But so loud, but swearing words come all over. It doesn't make sense. Elefe sauilan menna. Vai ka ko e lau fe pelo e la ku se ko lau fale le ke la ku le va pega. Amen. Leaders, you have to be careful. Amen. Tolu, fe mai. Ia fapa ina ke riso i lo loto. Amen. We have to sanctify Christ in our heart. Mo mo pe telum ta pe tolu fai pe suma lima. 1 Peter 3:15. Ia fapa ina ke riso i le li yo to loto. But sanctify the Lord God in your hearts. Ele va pe mai pe te ia fapa ina ia le li yo to la wutu. Peter didn't say to sanctify the Lord God in your lips. Ele va pe mai fapa ina ke riso ia la ia vi inga. Sanctify God through your worship, Ia unga luenga. through your works. No, o le fe mai fapa ina ke riso lo loto. It says sanctify the Lord God in your hearts. Amen. 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 E pe ia le loto se no fali I fo nga le lo se me lo I se no fali. O lo no fo I se pule to tonu. Our heart is like a throne where someone's dwell inside it. Amen. A no fola no fali I lo loto. E control o lo loto. Amen. When your heart stays in a throne, O le then you mele have to le te control fapa your ia heart. ina ai ke riso mai tau fai fa mama ai o lo loto. Amen. That is why you have to sanctify Christ in your heart. Me vo le sa mai to loto sui e lo ma fau fau ma me fai.
Because what is coming from your heart will change the way you think and the way you Amen. do things. Awa le pa ia mai tu tonu ea o tia toa fafu. Because if you Amen. not sanctify your heart, everything come out will dead. O e whapaina ke riso po e whapaina o ia te oe lava. Are you sanctifying God or you just sanctifying yourself? O tausi lava lo pa ia mau tūlanga whaleanga no ma tūlanga lo e iai. Are you just abiding with your glory as a matai or any other thing? But forget about God. Po e maluina whapaia ke riso tono lo loto ia whiwhilinga. Or are you trying to sanctify Jesus Christ in your heart with your decision making? E ta tau aona whamuamua ke riso iso se mea. We have to prioritize and make Jesus Christ first in I lau everything. whiwhilinga e whai, In your decision making, I lau taimi, your time, I lau ainga, at your family, lau ngaluenga, your job, o matanga luenga lo e au nai. the ministry in the church. Amen. 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 O wai le valauina Yesu ia te o te sau e tenga lue. Because Jesus didn't call you to come and serve in the church. E le se po ia o lo o langa mlo soifua lo iai. And you're Amen. not sanctifying or living a holy life for God. Amen. E le lava le vala au mai o Yesu foi ngale. A le ese kako me fai, kako ke le usiska i la fionga le tua. It is not right for Jesus to call us to do the work of God, but we are disobeying His will and His word. Me ana ta o le whapa ia ma wha malu le loto, o le tangata I luma o le ali. That is why what we call sanctifying your heart before the Lord. Luka lam ta po ono fai po e wha sumu le ono. Se ase mea to te ta ua mai iau, le li ie. Ai tau te le whaia le mea o te whai atu ia te o tau. Amen. How come you say, call me Lord, Lord, and not do the things which I say? Longo winga. Ava pe isi singa e keikai. Amen. Le wha mai le li, alu e wha maagalo. If you have any person that you're angry to, you have to go and forgive that person. E ma ingi ni mea. E ma ini, O le mea sili lenga whainkaga, ko le alu e kalangoa ga ke wha maagalo. Amen. Walking to forgive is very hard to do. Ia kako wha maagalo, wha ngalo ngaka haka. Amen. We have to forgive and forget about that person. Wa le wha mai le se me ke wala au me e kia. Ai le wha ngai wha maagalo, le sika ngaka. Because Amen. it doesn't sound right before God, calling God, but you are not forgiving that person. Alofa e lo fili. You have to love your enemy. Ia o tātou alolofa atu e mo mire soani. We have to love people that they're looking for your help. Ia o tātou pa ia, ma ia tātou tu ua le anga sala lo o tātou ola ai. We have to live in a holy life and forget about the sinful life. Lefe mai Yesu, tuu mea umana de, ai muli mai e tea. Jesus said, leave those things, but follow me. Muli a Yesu, You have to deny yourself and follow Jesus. o si tai a Yesu. Obey Jesus. Amen. 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 Ia tau havele sau pati na vi ele Give tua. another hand for the Lord this morning. Ama mau kako loko mai le ali. Ia longo winga. Kwa i ke le ale fale kongo kako. If our heart is far from God, you will see a very bad result Amen. coming to your way. Mai le mea lona wha. Ua lata la ngutu. Ai ma mau tātou loto. Our lips are getting closer, but our hearts are so far from God. Amen. Whapea mai ni saia le lusulu iwa whai upo sumal tonu. Isaiah 15 verse 23. Ia ua lātou vivi mai e te au. Io lātou la ngutu. A ua lātou whamamau ina o lātou loto ia te au. They just praise me through their lips, but their hearts are so far from me. Amen. Ka haka e sa whaivi inga lea kua. These are the people that they stand before the Lord and worship and praise God. Pape ngā uma pea o ka ua. Exactly like us. Usumari kai au. Sau ka penga lako loko vi i lea kua. Amen. Come every Sunday morning, prepare heart to praise God. Pea whaile umi o lau ka kalonga ke kalo ai. So as when you pray for a long time. Ka kalo ai lava, kalo ai lava, kalo ai Keep lava. praying and praying and praying. A waku lau ka ulanga i lea kua. When you come to give your sacrifice to God, Whamamalo o lako upu lumo lea kua. you're trying to say those holy words before the Lord. Ai wheka laile tua i le mea le whe mai. Ua ma maola tau loto mai a te au. But Isaiah reminds us, their heart is so far from me. Amen. Manatu le whapena nisi o i tātou. Awa peo le te alala mai i. Ia o se lui tau mo i tātou ni tai au.
If you are here and that is how you do it, Ai whaafonga mai fo i lunga o This is pena advice ta for whai you. langi o le inga lua e mamalo o loto ma le mena e whai. if you hear us from online and this is what you do, this is the advice for you. Amene. Whaasao lo loto I luma o le atua ma ia whaasao sao lo ngutu tulau. Correct your heart before the Lord and make your lips straight before God. Amene. Langa wa e fo ka kalangoa mai o ka kai se wa leka ke mi te fo ia. So le a fola mai so le fiu ko whaakali so le ko o mai. Yeah, some Amen. people, they talk like that, but, we're still waiting for what they promised to do. E mawhaionga I ka kongo le whalengea maula ko loko ma le kua. Amen. We can still be like that, coming into the church, but our heart's still far from God. E whaifonga e u maleu kuspa ia me se whali mea la fionga e le kua mi se akoa e le olai. You can also bring the Bible, but you're not living Amen. according to the word of God that you bring. E leu whapeo wham si ngoe, but this is the reality leo la Cristiano. This is Amen. not judgmental message. This Amen. is to remind us. Amen. E mawhaifonga mawalunga lo leo malo I la whai pese. Amen. You can also sing high in the Alphabet, Ai vai alo skai. but your obedience is very weak. Amen. Whape ngā whai la vaenga I ngā lua so simka ngā luenga. Even those people that work in the ministry of any ministry in the church, E whai ngā lua kingo loko. the body can come to the church. Amen. E ronga mafunga e sau isi aso. Amen. There's a reason why you come some days. Isi aso e afu ki ngā lo vai pe ki o ki kilo mai whewhi au kero iai. Amen. Sometimes you feel weak, but you have that feeling. If I may look at you, I'm not there, so I better go. Ai ke langa lana meo ke moanga i oko. O le alu whewhi au saha moe le ngisi ka koloko. Yeah, that is the reflection of us. When our spiritual parents are not here, then you stay home. Amen. Se ngā whola lele o kele mele wa amen. Amen. E au ngā ngi kai au whasau sa o I ka ko me whai. This is Ma the ia message. mongi ka ko loko I lumo To le straighten kua. your pathway and let your God right before God. Amen. E mai ane na lam tapu e whawhai pu lusuma tō mai. O le tapua I whamaoni, la tau te tapua I ta mai le nganga ma le whamaoni. John 4:23, those who worship God, worship Him in truth and in spirit. Lona winga. E tapua I le moni. E le tau whapea whauna te sau e whai se mea whaina le a. O se mea te so soani so uso. Worship in truth is something that you have to help your brother. O se o langa le tui na atu I le atua. It's a very committed life to God, Usita ia te ia e ala tapua inga lea. obeying God through our worship. Whamangalo atu I le. Ua whapena nei tamai a te oe. Forgive those who hurt you. Those are the simple things. Amen. Those are mea whaingofia na. So soani tangata ua mawhatia. O le tapua inga lea. You help people that they need help. E whamaoni e ui lawa le aise vai mai. O le tapua inga lea. You are still faithful even if there's no one see you. Amen. Ia pela mele malanga tatou tamai o isa moa le isi ka ko e kalesia. Amen. Amen. When they are not here and then you stay away from the church. Amen. Eu se lui tau mo tatou le nei tai au. This is the Amen. challenge for us this morning. Pe atu ua fole le anga sala lo tatou ola. Ia o le tapua inga fole mea lea. When we Amen. no longer live in a sinful life, that is how we worship God. O leo langa atol ke siano e tau ana watu. Mea umai luma o le atua. O le tapua inga le atua. Amen. Our worship to God is everything you have to do it from your heart. Amen. Lima o le loto moni e iloa ai ona fua. A true heart will reflect in the fruits. Amen. Matai e fitu le vai po suma le ono. Tō te iloa I la tō I o la tō fua. You can tell them by their fruit. E le iloa se la au sona ingoa. You can't tell the tree by the name. Ai iloa le fua mai I le fua. You Amen. can easily know the tree by the fruit. E whapena fōli tangata ua talitonu ia Yesu Keriso e vea o ia malim whaola. So as the person who faithfully believe in God and Jesus Christ as the Lord and Savior. E le lava le ngor ke siano e tau ave I oe. Christian name is not enough to carry you. E lea e lava fōle umia se tō finga ia te oe te o ai o le ola e whavau. Amen. Even your position in the church, there's no guarantee for you to reach the heaven. E le lava fōle uminga e loko mai. Amen. Even the time you worship God in the church.
E mo mia le fua o le anganga. Amen. What is really needed are the fruits of the Spirit Pero tu reflecting sia in your le life. mo kalti o kalti am ta po lima vai po lua na lusu matol. Galatians 5:22 to 23. E te tau ne te oile lofa lea fa maoni le tua. Amen. We should have that love faithfully in God, Oli te mi uma. the joy in every time of our life, Mo e te ole to file mu te me tupu ai mea. having that peace when everything happens in your circumstances. Ia te ole on sai. You have to have that patience. Ia te ole mata lofa. You have to have that gentle heart. Ia te ole anga lelei. You have to have that kindness Ia te ole fa maoni. and faithful. Amen. Ia te ole anga malu. Ma le a mio pu lea. And self-control and gentleness. O le si le me ki nga oki ka ko le melo le a mio pu lea sol. This is Amen. another weakness of us. O le Our pa self-control. a yo ka ko a mio ngisi o kai. Amen. Sometimes our behavior is very bad. Isi kei me le iloa le si o nga ku ka manga mea. Nga ke le iloa wha alo le whai au. Amen. Sometimes other people don't know the boundary. They don't know how to honor their spiritual parents. Ona And their foi leaders. kako leaders. Amen. Whai au lango toi inga ki a kongo. Amen. Associate pastors, assistant pastors, elders, deacons. O ile o ke foi isi. Amen. That is another weakness of our church, of our Amen. people. O ngai mea la iki e a vea ma me e o whale kongo e kako savalinga I lumo o le atua. Those are the little things but will cause any issues for us before the Lord. E whai ngō fia o ngā whaulinga mai longo sa ike I kongo loku. Amen. You can easily display patience in the church O ngō le kiki kwaka e ke oe. because people are looking at you. Au yese o no sa I tono lau whale. Is there any patience in your family, in your house? Amen. Whapena whanau whai a te whai ngō fia o ke alofa I a ke oe. And I can easily tell you, I love you, Pa o ke whakinga ai a ke o ngisi o kaimi. but sometimes I can hurt you. Amen. E whai ngō fia whai ngō kau kala I winga le ang malu. I can also say sometimes gentleness, Ia e leise me o kupu I o lo a inga lo ko luam la whangap. but that Amen. is not happening in my family, my wife and my kids. So se ke siano e taunga tangia I tutonu o le kalesia. Any Christians, those things shall be reflected in their life in the church. O ivo I tono lo a inga. Even in your family, Tono matanga luena o tato ngā lue ai. also in the church ministry that we work. Amen. Ia, ai me se foi tono ngā luenga lo tato ngā lue I tele o aso mataim. So it's in our daily life at work. O le loto moni lea. That is the true heart E loa I o na fua. that will reflect the fruits. O fua e tauna o mai te me tupu I whawhi tauli ma me tupu. Those are the fruit that shall be reflected when everything happened. Amen. O le fisili te fisili e te oel nei tai au. Another question to question you this morning. O ngā tasi o tātou lau ngotu ma mea o I to toni o tātou lotu. Are our lips close together with the things that comes out of our heart? Amen. E le tā ua le umi o lau te talo. Praying for a long time E is le not tā really ua important. lau fia fia te vivi ai oti le loto. Amen. Even O la when se you o langa le whapaieina. But your heart is not right. O whea o iai lo loto I le nei tai au. Where is your heart this morning? O lata lo loto I le atua. Is your heart close to God? O pule Jesu ke risa I vaenga uma lo soifua ma lo ola I vai aso atoa. Is Jesus Christ control everything in your life? O Iese ita o e tāwhi maua I sisi o uso a tangata. Do you have any anger feelings against your sister or your brother I tu tono lo a inga ma tono le kalesia. in your family and in the church? Wha mamalu Jesu I o lau ngutu ai mamao lo loto. Sanctify Jesus Christ in your lips but far from your heart? O le atua na te taunuu. O le atua na te whaia mea uma mo oe. God can do all things for you E visoso ani e lo loto ne ia wha mamaina. to help your heart to be sanctified. Tui nā tulu ne awa noa ia te ole nei tai au. This is the opportunity for you this morning To e tu visili a le nei tai au. O whea o iai lo loto le nei tai au. to ask yourself, where is your heart this morning? O tu tusa lo loto ma upu
mautala, mauamionga lo fai. Is your heart goes together with your words that you speak and the action that you did. Ia tui natu lea vanoa ia te ole nita e au. This is the opportunity for you this morning. E le tau whai se wala awa pe te mo mia se talo I o le eli sunga I whawhengainga. There's no need to make an altar call. We have pastors here. Suma I luma nei talia Yesu Kirisa vea malim whaola. Make your way forward to receive Jesus Christ as your Lord and your Savior. Pe toi wha mautu fo'i lo o langam lo soifua mo Keriso. To establish and make your life firm before God. Mai toi whai atu ia te ia o aule nei o whoina atu au lo loto atotoa mo oe. And say to him again, this is me, I commit my life to you. Wo toi fo'i atu ia te oe te fo'i o sa tauro. I come back to you through the cross of Jesus. Ka mangalo au i o se ma o whale tonu. Forgive me for all evil things that I do. Ka mangalo au I mea o whaia le talwhengai ma lau o fionga. Forgive me for any things that I did against your word. Ka mangalo au I lo sau le ka le sia ma lotu ai ma mao lo loto ma oe. Forgive me for coming to the church. My heart is far from you. Ka mangalo au I so se I Aukuso mo tu whawhine. Hallelujah. Forgive me for any things that I do wrong between me, sisters, and my brothers. Tuina atu nei tai au ia te oe whailau whiwhilinga. I tuafo Yesu. Amen. Hallelujah. The word of God is clearly bringing forward for all of us. And the word of God is so true. The word of God will never go void. The word of God is giving straight to you. As I seek the Lord this week, I actually heard this morning. I asked the Lord, why are our people they so far from you? Why are our people don't listen to your word? Is the teaching and the deliverance of your word is not good? Are we not doing any good works for your people? According to your word says. But it's clearly the word of God this morning. Because these are the things that I received from the Lord. Because every people, they have the control of their own hearts. They rather desire for more of this world and what is in this environment than the things from you, Father. They are being satisfied with just the things that appear, but they are not really firm before you. If you have your Bible, turn to the book, Gospel of Luke, chapter 6. It says here in the book of Luke what we heard from the servants of God this morning. Luke 6, verse 43. Can we put it up? Luke 6, 43, 44, 45. Feita wina fabea. Ele ai foi se la aulelei. E fu mai fuelanga. Le ai foi se la aulanga. E fu mai fuelelei.
Wala au te tasi mo na lafu ai lo ai. Awa ele e tau e tangata fu le mati la au tutu. La tau te le tau fu fuine ile la au tala. Wa au mai me le lei e tangata a mi o le lei I mea le lei o teulo na lotu. Tangata a mi o le anga foi wa au mai me le anga I me le anga o teulo na lotu. Wa o tele le me le lotu e tau tala mai e le ngutu. Wa lava le e fai ma o te lenga le upu mo moli atu. This reading is good enough to put the whole message we hear this morning. E le mawhai ona tātou tau fia me leima me leanga o mai loto. We can't stop evil and good things come from the heart. A le upu tā ua le ihi. But the very important word within here, O le upu leo le teu. the word, O le upu leo me ua teu I lo loto. E mawhai ona avea e teu me le lei. To e teu me leanga. what is treasure in your heart, whether it is evil. A whai e or te bad wina or me good. le leima me leanga. If you treasure in your heart evil and good, O me fo I e halia e lo wolanga. those other things will actually reflect in your life. Ai a whai te teu me le lei. Ma me siri siri. Ma matango fie I lo loto. But if you treasure in your heart every good things and great things in your heart, O me fo I e halia e lo wolanga. those are the same thing will reflect in your life. Awa foi o le upo moli fa mai awa o me tu mo le loto e tau tala mai hele ngutu For out of the abundance of the heart, your mouth speaks. o me te tau tala ai What you speak e le tau whailo mai me lo loto doesn't trying to reflect what is in your heart. awa e moni upo ya Yesu What the word of Jesus is true. o me te tau wina lo loto What you treasure in your heart e alia e lo langa ma lo soifua will reflect in your life, awa o me I o tu mo lo loto because those are the things that fill your heart. matanga le upo launga le le tau From the starting of the word this morning, o salamo repent. e se le le o le tua Our God is a very good God. e le ngata e whailoa He's not only He reflect and show forth, ai a mai ma le tali ma le awala e whai ai but He also bring the answer and the resolution for it. Whamai lea o le e ngalo mea ia Jesus said those things will be forgiven. pe a wha pe moni lo loto. If your heart is really true, E moni foi lau wha manga. your forgiveness is real true. Awa o le loto o le tangata. Because the heart of a man O le whata whaitau langa lea is the altar e te whaitau langa I le tua. that you have to sacrifice to the Lord. Awa o lo ngutu. Because your lips E whailo mai e lau tau langa lo whailo loto. reflect your sacrifice that coming out of your heart. E leo fina ngalo le eri ia upo. Not because of the words you E whai speak, mai o tātou lo ngutu. it's coming from your lips, Ai sau mai le loto. but all within your heart. Ina ia tā ua I le tua. So that is will be important to God. Lana wha manu ianga mo tātou. His blessings for all of us. Ai tula e mai le nei tai ao. As you stand up this morning, Tula ia o ele me o iai. just stand up where you are. E te iloa ale me te wha iloa I le atua e wha mangalo mai ai. You actually know what you have to tell God to forgive you. La tu atu te mine e te talo ai. This is the opportunity for you to pray. Te talo a oi. You can pray. Te talo mai. Mai le ta ele lo loto. Pray from within your heart. Awa o le atua e moni lo nanga le leima lo nalof. Because God is so faithful E wha mangalo fo I a te ai. and He is faithful to forgive you. Awa te whaatanga ina le fili. Don't ever allow the enemy. O le pule o lo iai I lo whaiva mau lo ngutu. The power within your tongue and your mouth, Awa o le ola ma le oti. death and life, O lo iai le pule o lo whaiva. is in the power of your tongue. E te tau tino ai. When you confess, Awa o e iloa ma e te tono. because you know and believe E wha mahoni lava le atua. your God is faithful. Te talo lo oe. Pray right now. Te talo lo oe. Pray right now.
O lumana I lo ainga o lo ia te oe. The future of your O family le is saunga le in mua Him. lau whanau o lo ia te oe. Your family and your children is in O le Him. manuia lo ainga o lo ia te oe. The blessings of your family is O oe o in le Him. taitai o le ulu o lo ainga. You are the leader and the head of the E family. whaongaina oe le atua. You delicing the will of God in your life. Au wa o lo sila sila o ia I lo loto. Because He knows your heart. Au whamamaina mwhata e leina oe. You are sanctifying and cleansed E ala le toto ke wiso. by the blood of Jesus Te Christ. talo loa, te talo loa. Pray te right talo. now. Pray right now. Hallelujah. Te talo loa, te Pray talo right loa. now. Te talo o wani Pray whatanga right lo now. ma whawhau e whalawe lawe ia te Not oe. just, don't ever allow your mind to Te li tonu intervene leo loto. Pray from your Whatotua i le heart. tua. and have faith in God. Hallelujah, Father, we thank you. Hallelujah, Father, we praise you. Father, mato te vi ia oe. Father, we magnify your name. Mato whane ne e ina oe. All over our situation. E mana malama ilo mato si sio manga mo Father, mato we te bring mata. it before the throne of grace. Wa mato tu ina atu i lumo le no whali i o le lofo tu no. Forgive us Pa mangalo I mato. for all the things that we have said, O mea uma na mato whai. but it's not from our hearts. E le saule mai o mato loto. But from now on, E le asole nei. I will just call upon you La o wala awatu ia te oe. from the depths of my heart, Mai le ta ele lo loto. so that you will answer me, Le ia whapenana e tali mai. so that you will cleanse me, Le ia whapenana e whamama mai. so that I will be a vessel Le ia vea o malava. that is honoring you. E whapenana mana ia ma tau le leia. Jesus, I love you. Yesu Keriso te alofa ia te oe. Thank you for forgiving me. Whaafitai le whaamangalo inoa. Awaile se me ngata mai le mana. Awaile, the power of you, Father God, there's no end. There's nothing that holds the power of your blood, Ele se me na te tawhia le mano loto. because it cleanses me, E whaamamai na iau. purifies me, Whaafau na iau. and forgiving me. Ma whaamangalo iau. Thank you for dying in my place. Whaafitai lo ma liu mo au. Now I am righteous Lewa taua mi o tonuini. before my Father, I lumo lo tama. and I give you praise, I ia oe le tai au. glory, and honor I inga male mana. in the name of I Jesus. le suafo Yesu Keriso. Fatasilo au ave se patia teia. Hallelujah. Ole matou patilea. Ole matou langona ina lo pai mai. We feel your Matou faithfulness this langona morning. ina lo o mai le le We tuaso. feel you in this place, oh Lord. Wei iai wei whailoa yala le upu. You reflect and you let us know your will. Le me o ta oto i o matou loto. What is inside our heart. Le loto fau le na langai tamita. This is the new heart from Wei according to whaia faith le nei tai that au. you create within us. Wei whaia lo tangati. You create within your people. O leo lau pati leo te whawhitai ia te oe. Give us Ave hope sa for you, pati a Lord. te ia. Pati whawhitai. Pati whamanu. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Tell Yesu. O te o mangalo la whanau. Thank you for forgiving us, Lord. Mangalo la ekalesia. Thank you for forgiving your O church. mangalo o taitai. Forgive all O leaders. mangalo matua matua.
pa ya chole toya choi. Toi tu fata sile wao. Toi fata le sa patia teia. Le tu le lei. Le tu fa maoni. Le tu fa mangalo. Le tu la veai. Le puturo nao. E apa wa ya tata ule me o yai. Toi fatu lai lo tangata. Toi o le me na fina ngalo ai. Hallelujah. Ora tangata wa paia wa mama. Wa fapaina wa famanuina. E ala ngaluanga ka riso Yesu. Hallelujah. Dia Praise you, Father. famanuina. Let your name be glorified. Hallelujah. Saunila ia toi fa foi le vinga ya teia. Give glory back to God. Hallelujah. 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 We la ngona ile wa sui la falongo. You have a new feeling this morning. Ono tangata i tono. In the process. Wala ka mai. Wala ngona le longi. Lau leo le tayo. Wala faya ila mutu. Awala ngi mai to tono la roto. Hallelujah. Yes. Ia mole mātou tauranga o foi nā tue uluma. Wawale o foi nā tue o mātou la ngutu. Awa mole mole atu malta ele o mātou loto. Mali o mātou loto ia tau ele atuale. Se ola mātou pati whawhetai le tai au. We se tamai we awai we mafutai nei mātou. Ia la le tātou mafutai. O le ingana I foi atu ia tau ele atua totas. Le atua le lei, le atua le tama, le atua le alo, le atua le nganga sa. Whamanuia la weka le sia,
Au fo yatu ya ainga. Le aonga so sama na ya matou whanau. Ya malutia fatasi matou yo awalofa. Mua au muli au lau fio lunga wala ma mga ala la au ia. Ai maola matou ola ngā nau ma le ola na e ia te oi. Iso se taimi leo langa le nei. Le matou wala au whamanuia lau ona. Ya poli ane. Whalitua le whanau. Patu mawina whaonga lau o whainga luenga nei. Se ya moli lo fina ngalo lo matou atu. O le matou wala au ia te oi. Tawhi mala. Folonga lau whanau au whai ule. Masina mulmuli lo matou le ia ma le afa mulmuli o le nei tausanga. Awa oilo whatou taia. Whatontong whrau. E ala ia te oi nganga pa ia. Mol manuia lau whanau. Lau e kālesia. Ia te oi lau vi inga nese o le whawang. Alanga whatasi whanau le tu. Amen. Ia si maulunga mai lo au tau matau. Tāsi lua tolu. To God be the glory. Forever and ever. Amen. Ya, te whatele lau pati le tua. Ya, sue seisi e whatalofa iai mai whaiai. E se le leo le nei atua.